military counterintelligence officer, and he seems to have been a fake. Slobodan Lazarević lijkt een belangrijke getuige. Hij wordt door de aanklager gepresenteerd als iemand die jarenlang bij de geheime dienst heeft gewerkt. Hij gaat dus van binnenuit vertellen over de verantwoordelijkheid van Milošević voor oorlogsmisdaden. Milošević betwijfelt of deze getuige wel voor de geheime dienst heeft gewerkt. Ja upravo zato i pitam gospodina Lazareviću, jer mi je čudno da je neko radio u KOS-u, a da ga u tom KOS-u niko ne poznaje i niko ne zna za njega, uključujući do 95. ni čoveka na koga se pozivate. Dobro, čak ga i opisujete, je li tako? Plavoko, star, korektan odnos prema meni, je li to što ste vi rekli? To je to što sam rekao. Dakle, to ste rekli. Dobro, molim vas, da li vam je poznato kako su zvali tog Peju? Peja? Imao je jedan nadimak još, da li vam je poznato? Ne, nije mi poznato. Ja ga poznajem kao pukovnik Pejović zvani Peja. Dobro, pukovnik Pejović zvani Peja, nije sporno uopšte, na 2 mjesta ga pominjete i sad ste to potvrdili. A znate da su ga drugovi zvali Peja Ciganin? Ja čisto sumnjam da bi ga članovi njegove komande zvali derogativnim imenom Peja Ciganin. Njegovi, kaže prijatelji, a znate što su ga zvali Peja Ciganin? Your Honor, is this really relevant? Vrlo relevantno. A evo zašto je relevantno. Just a moment. Let him ask and we'll see. Thank you. Da li znate, pošto vi ovdje tvrdite, napisali ste plavoko, star oko 40 godina i tako dalje, da su ga zvali tako zato što je imao kao gavran crnu kosu i tamnu put i da uopšte nije bio plavokos i da vi uopšte njega niste vidjeli. Sad ste malo pre potvrdili da ste ga tako opisali, da je to on i tako dalje. On je bio crn i zbog toga je imao takav nadimak među prijateljima. Peja Ciganin. Dakle, potpuno suprotno. Neko vam je prodao neki trač koji ste vi ovdje upotrebili, vi tog čovjeka uopšte niste vidjeli. Da li ste vi ikad bili uopšte na Petrovu? I'm not following the question at all. What is the... Start again, Mr. Milošević. Gospodine May, on opisuje Pejovića, svedok opisuje Pejovića zvanog Peja da je bio plavokos. A svako koga je poznavao dobro zna da je bio tamne puti i kao gavran crne kose. Prema tome, on govori... Very well, let us stop there. To je znači... Yes, we get the point. We get the point. Colonel Pejović, known as Pejo. You have misdescribed him, it said. Mr. Lazarević, perhaps you can deal with that. Your Honor, the man who introduced himself to me, first time that I met him as a Colonel Pejović zvani Peja, or called AKA Peja, all of his officers, including Mr. Pejović, had their hair cut very, very short. Now, given that the prosecution can give some people like Mr. Lazarević a new identity, a new job in a Western country, in a region such as this one where people have lost so much in the war and where people sometimes are in very desperate circumstances and desperate to get away and to start life anew. In the case of Mr. Lazarević, for example, who speaks good English, I can conjecture, I could speculate that he might be tempted to embellish his story in order to get this nice arrangement for himself and this complete immunity, of course, from further prosecution. Dakle, malo čas ste rekli da ste bili oduševljeni poslom i da ste sad, kad to sastavimo, dobijali novac.
Dakle, glavni motiv, odnosno motiv tog vašeg angažovanja je bio novac, je li tako? Nije tačno, gospodine Milošević. Šta je bio motiv? Čisto ideološki. Dakle, koliko je u tome motiv bio ideološki, a koliko novac, da li možete da... Dobro, gospodine Lazareviću. Milošević werd pas eigenlijk door de openbare aanklager aangepakt nadat Amerika het groene licht had gegeven toen de bombardementen waren begonnen in 1999. Toen pas eigenlijk, en toen begon men met Kosovo daarna is, toen hij al vast zat, zijn de aanklachten voor Bosnië-Herzegovina en Kroatië alsnog geschreven en uitgebracht. En ja, dat vind ik toch voor een strafrechtspleging niet een gezonde ontwikkeling. Well, I remember pretty vividly looking at all these reports of atrocities in Kosovo and thinking it's just the most complete nonsense. By that time, I'd had more than enough experience with Bosnia to realize that all these stories being tossed around about Kosovo were at best innocently reported incorrectly and at worst fabrications. Also man hat von 100.000 Toten gesprochen. James Rubin, Sprecher des US State Department. Der deutsche Außenminister Fischer, der deutsche Verteidigungsminister Scharping haben von Völkermord, von SS-Truppen, von Nazis und Schlechtern gesprochen, die dann für das Tribunal gereicht haben, Anklage zu erheben. Nog een oorlogsbeeld. In januari 1999 komen er berichten over executies van burgers in Kosovo. Dit is de directe aanleiding voor het ingrijpen van de NAVO. En tijdens de bombardementen op Joegoslavië is Milošević in staat van beschuldiging gesteld. Maar stel nou eens dat er geen bewijs komt voor etnische zuivering. Dan komt de beslissing om te bombarderen in een heel ander daglicht te staan. You know, Racak became the trigger. That was the final straw, as we saw happen so many times in the Balkans, and not just on the part of Serbs, but we very saw happen that the decision would just be made to execute men and boys, whether or not they were armed, whether some of them were armed and some weren't. And of course, it makes no difference, even if someone is a combatant. Once you have them in your physical control, and they're no longer able to engage in combat, you cannot execute them. And that's what I believe happened here. Milošević zit tegenover een commandant van het Kosovo-bevrijdingsleger, Shukri Buja. Op een vraag van Milošević beschrijft Shukri Buja de bewapening van zijn manschappen in en rond Racak. The mortar 500 millimeters as well. Dobro, to smo znači razjasnili. Vaše naoružanje od automatskog do teškog naoružanja. Ovo mi je drago da se razjasni, jer svedok Avdiju Bilal iz Račka je tvrdio da su vaši pripadnici bili naoružani lovačkim puškama. Moje sljedeće pitanje glasi, vi ste po vašoj izjavi imali u Račku samo 47 vojnika. Je li to tako? Yes, it is true that there were 47 soldiers in the positions near Racak. Are you going to put to this witness, if so you should put it in terms, that the people who were killed in the ravine, shot, were KLA soldiers? Is that what you're going to put? Poklapaju im se izjave, samo što jedan objašnjava da su bili vojnici UČK, a drugi su bili civili. If that's the suggestion, you should put it clearly to the witness. The 20 and more civilians were in fact KLA soldiers. Is that what you're suggesting, Mr. Milošević? Da upotrebim prvo
papir koji je juče podnela druga strana, a to je, kako vidim, izveštaj, taj dnevni izveštaj koji je policija poslala višim vlastima, odnosno svojom linijom. Molim, to je znači svim jasno i tačno. Piše u 06:30 časova stavljeno je selo Račak u potpuno okruženje od strane pripadnika šiptarskih terorističkih bandi, otvorena je vatra iz ručnog bacača i pešadijskog naoružanja. Na vatru je odgovoreno